Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa kabar semua teman-teman sekalian? Semoga kita selalu sehat walafiat dan semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik teman-teman sekalian, pada video kali ini saya akan membacakan Al-Barzanji. Nah, ini Al-Barzanji yang sering saya baca teman-teman sekalian, berwarna hijau. Bagi teman-teman yang mempunyai, kita sama-sama buka di halaman 34. Langsung saja saya akan membacakan salawat terlebih dahulu. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Al-jannatu wa na'imuha sa'adun liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaih. Bismillahirrahmanirrahim. Abtadi'u al-imla' bismillatil aliyyah mustadirran faydal barakati ala ma analah wa awlah wa usanni bihamdin mawaridu sa'ibatun haniyyah ممتتئا من الشكر الجميل مطاياه وأصلي وأسلم على النور الموصوف بالتقدم والأولية المنتكل في الغرر الكريمة والجباه واستمنح الله تعالى رضوانا يخص الإطرة الطاهرة النبوية ويؤم الصحابة والأتباع ومن والاه واستجدي هداية لسلوك السبل الواضحة الجلية وحفظا من الغواية في خطة الخطأ وخطاه وأنشر من قصة المولد النبوي البرودا حسانا عبقريا ناذما من النسب الشريف قدة تحل المسامع بحلاه وأستعين بحول الله تعالى وقوته القوية فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله. عتر اللهم قبره الكريم بعرف شدي من صلاة وتسليم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. Baik teman-teman, cukup sekian dulu video pembacaan Al-Barzanji Rawi 1, dan insyaAllah di video berikutnya kita akan membacakan Al-Barzanji Rawi 2. Dan apabila ada perkataan yang salah dan pembacaan yang salah, mohon dimaafkan, kepada Allah mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.